Majua-jua man bandu kam kerina ngawan perpulungan, ijapa pekam ringan ibas paksa enda. Jumpa kita ibas perpulungan jabu-jabunta, mari ras-ras kita mempersikap dirinta guna bengket ibas perpulungan jabu-jabu enda. Guna menaken sa, ras kita rende ibas kitab dendenta nomor 200 sada ayat si pemenang. Kita sada ibas pertoton ertoto kita. Tuhan dibata Bapa kami siringan bas kini Rajan surga. Ibas Yesus Kristus Tuhan, reh kami ngatakan bujur man bandu. Belin pengarapan kami, maka ibas penampati kesahdu si badia. Banci pe kemahandu nuriken kerna katandu. Gelah katandu epe banci i antusi perpulungandu. Gelah ia tetap ngeluh ibas katandu. Terpuji kam Tuhan arah katandu, sebab kami anak-anakdu ngosikap guna dengkeh kenca, kemahandu ngosikap guna berita kenca. Sebab Yesus Kristus juru selamat kami, ibas gelandu kami mindo pengalami dosa. Amin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan. Mari ras kita ngoge kitab Kejadian bindu sada ayat 26 sekubas ayat 27. Kejadian bindu sada ayat 26 se 27 yogikan kami isina nina baginda. Nina dibata genduari si jadikanlah manusia si sentudu ras tempasta, si menam seri ras kita, gelah ikuasaina kerina nurung, perik-perik bagai kerina asuh-asuhan, ras rubia-rubia si meliar, subuk si galang ras si kitik, maka ijadikan di bata manusia, si sentudu ras tempasna, dilaki ras diberu, i jadi kena sejendama pengogenta. Menjuah-juah man bandu kam kerina ngawan perpulungan si ikelangi Tuhan. Katakan bujur kita man dibata, sebab tetap dengalit kesempatan ta, makaikan wari-wari geluh ta, guna erlajar arah kata dibata. Gelah kata dibata ema tetap nampati kita, mempersingeti kita, mempegegehi kita, ibas dalani wari-wari kegeluhan ta. Sebab banci melala Rusia kegeluhan enda, sila terantusi kita, tapi arah kita ngendeskan geluh taman kata dibata, banci pe si angkai kai sura-sura dibata. Ibas paksa enda, ibabai kita kubas tema, tempas dibata ibas dirindu. Tempas dibata pelit ibas diringku, ibas dirindu, ibas dirinta kerina. Anu bagai iajuk kita arah kata dibata enda, maka sitah min, maka ibas dirinta kerina lid kemuliaan dibata. Lid kekelengan dibata. Dengan pe
ibas tempas di bata silit ibas kita, mabai kita geluh ibas kini raturen. Dengan pe kini ulin di bata ringan ibas pusuhta. Kuasa pe ibreken di bata guna engkelengi engkuasai kerina isi tinepa di bata si enggau ijadi kena sehkal ulina dengan kuh kerinana. Tentu adinalit tempas di bata ibas kita pe ibas ndahi kendahin kaipe balires di bata penuh dengan perencanaan. Doni enda pe ijadikan di bata irencana kena ibas kini raturan. Idahi kena ibas kini ulin. Dingin pe tempas di bata silit ibas dirinta rebahanca kita jadi kalak sir pemetah dingin pentar. Jadi adi pentar aku entah kampe pentar, kita harus tetap saling melengkapi. Si ajar-ajaran, labor kita kena ku pentar, lah aku kelengi kam, entah ku pekitik kam. Entah pekam pentar, ipekitik duka kalak si deban, lah gunana. Sebab tempas di bata erbahanca kita spesial. Erbahanca kita tuhu-tuhu istimewa. Kalak silit ibas ia tempas di bata, iidah na pemere di bata, kegeluhan na tetap ipelimbarui di bata, rah teruk na ukurna ibas rebuai na pemere di bata manbana. Ibas ndahi kendahin pe penuh dengan strategi. Adi sinen Tuhan di bata jadi kendoni enda. Kerina lebih kuh ijadi kena, maka ijadi kena manusia. Manusia merupakan pusat ciptaan, entah pe mahkota ciptaan. Dengan pe alulitna tempas di bata ibas kita, ngasuk kita bedakan apa si menguli, apa si jahat. Dengan alu bagai pendahin tapela sembarangan. Sebabna engkai maka kita ijadikan di bata sueres tempasna. Sebab lid amanah, lid mandat si iberikan di bata man bata guna engkelengi kerina tinepa di bata enda. Keleng kalate di bata kerina tinepana. Maka ibrena kita kesempatan guna menatasa, guna engkelengisa, guna memelihara. Jadi alulitna tempas di bata ibas dirinta pusuh ta enda resada res di bata. Pusuh di bata lit ibas kita. Maka terdilo nge kita lalap guna engkelengi tinepa di bata. Adina lit tempas di bata ibas kita. Dengan kesasi badia ibereken naman banta maka kita geluh. Aku bagai perhatian di bata pe tetap lit ibas kita. Jadi adina lit tempas di bata pas kita. Ibereken di bata kesah nasi badia man banta. Ibereken na mandat man banta. Alu bagai labang cilang kita harus mengabdi man Tuhan di bata. Resada kita ras di bata. Adibanci katakan bahasa Indonesia melekat kepada Allah. Sebabna ibas kesah si ibreken di bata eima erbahan caklit ketergantungan taman di bata. Lah kita ngasuk sirang rahasia. Jana di bata pe tetap mimpin dingin ngaturkan kegeluhan ta. Lalap kita iara-arakna sepagi ku kedungen zaman. Makana adisitah makalit tempas di bata kuasai kegeluhan ta si imani tentu geluh kita ibas pengarapan si bagi rupa. Ibas menghadapi pandemi COVID endape. Te kita makana arkiteken kita ibarekan di bata ijadi kena tempasna ibarekan kuasana ibarekan kesana si badia. Pandemi COVID endape ibas kuasa di bata si ibarekan man manusia banci iatasi. Banci itangani sebab krina labo banci kuasai kegeluhan manusia si erbahan cakini terkena bene entah pe pengarapan nape bene harus tetap kita mempermuliakan Tuhan sebab kemuliaan di bata iberi kenaman banta krina kalak sir kemalangan man Tuhan. Maka ibas perpulungan jabut-jabunta sekalienda katakanlah maka kam spesial
Katakanlah maka kam istimewa, mahkota ciptaan, si keleng kalate di bata, maka na terdilo kita krina, gelu ibas keleng ate di bata, ibas kini raturen, carahlah kita gelu ibas gelap. Doni datang tang na gelap, kacau balon, rontang. Maka mesti ipekena di bata lebih, si rontang daerah si gelap daerah. Maka jadi kena terang. Jadi kegeluhan anak-anak Tuhan, singgo jadi kena sueres tempasna, harus gelu ibas kini raturen dengan terang. Lali si rontang ibas pusuhta, tapi krina ibas kini raturen. Mari dagi ras-ras kita krina, bekena-kena kegeluhan ta, gelah namin si permuliakan Tuhan, arah krina pengkebat geluhta, maka tuhu-tuhu di bata badia benar dengan adil bas kegeluhan ta. Tuhan si masu-masu kita kerinana, amin. Mari ras-ras kita nehken persembahan pengatakan bujur taman di bata. Rende kita muji Tuhan, ibas kitab dendenta nomor 120 siwah ayat si pemenang iherta ngendesken persembahan. Mari ras kita ersada ibas pertoton, ras kita ertoto. Bujur Tuhan isahkan kami man bandu, sebab banci pe kami kesempatan guna ngedesken persembahan pengatakan bujur kami. Pasu-pasundu persembahan nenda Tuhan, bagai pe si tading ibas kami. Pasu-pasundu kami Bapa rasa isi jabu kami. Gelah kerina kami tetap mempermuliakan kamu. Dengan geluh kami sueras peratendu. Sebab kami go ijadi kendu sueras tempasdu. Halu bagai terdilo kami kerina, geluh kami sueras peratendu. Dikunelit salah lepak siniban kami arah pengerana, perukuran ras perbahanan kami. Alemindu kal kami o Tuhan, gelah metunggung kami tetap jadi si kerajangandu. Pasu-pasundu kami ras krina dahin si idahikan kami. Pasu-pasundu pe serayandu, pengurus PJJ, bagai pe pengurus kategorial, ijapa pe ringan. Modramen bagai pe klasis, rikut ras krina runggun-runggun. Artoto kami man bandu o Bapa, nandangi anak kekelengendu si sakit, khususnya kekelengan kami Bapak Daniel ras nande Daniel, diaken nande Ari, naras Bapak Nia, nande Alan bagai pe anak kami Abraham Sinulingga. Rikut ras krina anak-anak nu si sakit, i rumah sakit, bagai pe i rumah, ibas kuasandu sehat dengan menjuah-juah ia krina. Bagai pe para tim medis, kubas tangdu ia endesken kami. Pasu-pasundu Indonesia, oh Tuhan, gelah tetap ngeluh ngikutkan surah-surandu dengan kerina pemimpin bangsa ras negara kami pe, tetap ngukurkan kugaba kabanci kami pula ibas pandemi COVID enda. Sebab kami ngenca Tuhan si banci nampati dengan mulahi kami ibas pandemi COVID enda. Bujur Bapa, pasu-pasundu dengan pegegehindu kami kerina, tambah kendu kesehatan, bagai pe rejekiman kami, bagai pe ertoto kami, man krina jabu-jabu ngawan perpulungandu, si erceda ate Tuhan singapulisa. Bagai pe o Bapa, ertoto kami, telah kam tetap sinampati,
kerina jabu-jabu ngawani perpulungan du. Terpujikan Tuhan, sebab reh kami ngendesken geluh kami. Ibas gelar Yesus Kristus Tuhan, si engkau ngajari kami ertoto ninta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipabadiamin. Rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu idoni enda bagi ni surga. Bereken man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empak kami. Ola min kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekahna. Amin. Turang rasenina sini kelengi Tuhan, salam sehat, salam semangat manbanda grina, pekadung perpulungan jabu-jabu tabas paksa edan, tetaplah kita keluas kata di bata, jumpakan kita di bas perpulungan jabu-jabu minggu siang. Tuhan si masuk-masuk kita grina, cuan-cuan. Oh Yesus Tuhan.